Iako je jasno da učesnici realitija nakon određenog vremena potpuno zaborave na kamere, čini se da su se Anel Jahmić i Luka Vujović potpuno zaneli kada su otišli u toalet i započeli spremanje za sinoćnu žurku. Ahmićeva je otišla po tuš, a on joj je bez razmišljanja uleteo u kabinu, što je blago rečeno šokiralo publiku. Tokom zajedničkog tuširanja neprestano su se okretali ne bili vidjeli da li su kamere uperene u njih i koliko slobodni mogu biti na tom mestu, pa su mnogi zaključili da su imali odnos, što im je već postala rutina od kada boravi u hotelu. Nakon što je Aneli prva napustila kabinu, obratila se pažnji na Luku i pripremila mu peškir za izlazak. Podsjetimo, Anel je nedavno Luki otkrila kakav je sada njen odnos sa Asminom Đurđićem. Luka voli Asmina, ali na drugačiji način, to nije isto, nije kao prije.